Kinong di jingbam hayo mokorwat mentaka kenti kilasiam jing shibun kumno ban penya iyo ye ki jingbam jongki namar hadin baki bor penya distrik ka Southwest Khasi Hills kila penbej da ka pli de ki nombar kata iwe ar batlai barkane ke jing penbej kalong babaro kinong sundukan kila yo mar arsin hakashita yo henry halor kane ke jing penbej ke kabakum kinong shong di jingbam hayo mokorwat kisham kalong bah ka bade berkinong di jingbam kalong ka bae bah namar ki jingbam Kimlong kum ki par ki jajmar ban Islam ne I bunsngi. Habai keren berumau por nak liang jong kinong di jingbam kilapen pau belada omla bandi ki marbam kamtam hakum kini ki porliur bun ki jingbam lahab ban syubrat eno. Kumta halor kati ki jing kinong shong di jingbam kilabu ke jing kerpa de office jong ka deputy commissioner ka Southwest Khasi Hills district bagan syak kerpang no nakap tajung ki tak ba pli no malakasngi neda ka baai da ki od na iben number kenang baki jingbam baki bu apu dukan kimnomlong ki basep Kerpat edisi ban ai ba insya no yang ki nong di jingbam ba hak pli no man kasni lada ila lani lada I sya yang tang ban ai ot event namar misal jenjar mangi ki nong di jingbam namar hantam ki jingbam lada kisa sya ki ngin lej berat iki kawai ru misal jenjar namar ka tang ka bai dukan ru ngimla syuk taban ban seo namar bun bakhang ki dukan te kamta menta ki ruti ada kisa ada ngisong menin ko menta ngikhang la syai ngikhang ngin pli sa la sni palai te ki kum ki marbam ro ki kimlong syuk ban di namar ki ila sneo te ngakerpat edisi ada ila sobaha ban syai ini kinong di jingbam ban pli nok man kasngi lane ban ai ot event number ni kam ki nong chong dukan ane yo mokrat ni sem jing sibun ne para kamtam ki marbam ma namar ting ni yo chong tang arsen steo te ban di sisni ye ki marbam temla kamtam ki porom talai ka semji kaduna ba ka yo te kamtam ki marbam long damla bandi sisni lai kisniu na tinga berat na te kesem jing sebona yangi marngi hapan damla bandi menta kumenta mesni mi syong damla bandi menta tingi hap bunya subrat na te ni kum kinong sun kan kamtam kinong di marbam ikat sibona ya kadisima kan perkalam kan stulam ya ki jing jungi kamtam pagi ni form ta nomor ni hap wai dukan kamtam ka bai dukan ro ni hap sel te kasam jing ni hap long mar ni hap ha damla bandi bah ki marbam lai ni hap long ta hap subrat nomor ni do sibun kamtam ini form ta teng ni kerpat ya pi bakin kin sotulam kin kalam kin sya ini bakin chong man kasni